Rwaria rurutite na mbere mwaka Thaa-ini rwaria ro finance bill ya mwaka yo 2023. Rana ndia kinya baingi bakuona ngarama yoturo ekethira itie na kinya azimio kwithira baika muchemani jumani akiume twetite bakioneka bakwenda kunenkera athiati bo mwerekera nyuma ya bunge kwithira ikulukia finance bill kana musondo wa finance bill ya yeterete wikiro kirore yake ni rais na utuika watho na rugo county ne miro ni kwithirete kuna mantu kathumba kuingwa kwa assembly ya Meru mwaka ko kaita katikumenyekana bakienda kulazimithia thirikari ithire bongela mbeza chio nekinya ditingwe thirikari ba county ba ugima ni bakuromba thirikari nio ithire bathikira kenda witithwa nkatheru no rwari tukaroro kiri mubango ya rwa siasa itana mbere kwarania na batu kulukira mitando yetu ya Facebook na kinya YouTube na kinya 40188 ro namba yetu ya SMS witure mbibiongwa ukuthwaniria no bithire bikibwitho kaitene ka kendo chokaniria uturo bwa mukenya yani utukuthuranite kiri Nteto Weru thaa Ithatu. Akariban kiboye mbese nturo kuitangamira ya muthwandiru wa muthwandiru ntwitiro kwirikana kuitha mukaria wawe wa mira Justus Gitonga. Kawa nkunia 24 kuyo factory ya Kauthene abogete isi atongere bakiromba thirikari kawa kaugethire kakithiatwa mwaka kacoke. Siasa sio kuruko kwa finance bill ya 2023 kumata abunge ba Kenya kwanza bakilukia mubango yone azimio pakiriana na yuo. Agenya bakalazimika kwithira bakiandante meuko kinyankuluki nyuma ya bunge okulukia watho bokongela woti wa mauta kumechunchi Kenya nya mwaka echunchi 16 kuma kiriana. Onko watu ni kiri Nteto Weru thaa Ithatu woni beta wa MUTEMBEI ndwandi mona etwa mathithio ni Purity Richard. Tukiambiria akari barabo akari na muthuro ni baithukirite munda yo muthwaniru omwe ura ukwirikana na kumenya naria mukari wa mira ethire aitantere chiankibwa iembe centro na kuitangamira yawe bakiwa muthwaniru na rietwa toitine thirite akimenya nara Justus Gitonga rindi hati kwenda kubera bakiaria kari babara baithiti kinya nyumba ya muthwaniru bo wite de baithitio nyuma yawe kwithira aituma tubumira utumira mundene yu na hati kwenda bera nara mwendo wari kariba patimbere nguchia we mwithune yuangaya bakiwa ni nyuma yawe kwithira kiringa thimu na kumau atone karingi kuma ntuko Marion Karugi aya na ripoti. Ni muthuro yurabo ukari nayo akari na aturi banki boye naraba ithete nyumba no tutamira ya thuranira ntwete ura waete Justus Gitonga ngwe ya ukaria mira Itonga ura mwankari wote kumenyekana kethirari moyo kana koroero na mwiri wawe yoithwa nyuma yawe kuringira mwene munda yothi mukuri utuko na kumumenyethia nawe te mwamba na ntwete ukinya mundene aririkana ari wote mtuonere nenda mwake atirimire na nikyo atumi mwankari wari mpene cia borisi ari muthwenirwa wendero sunkoni bwetete na mbere onto akariba kuwa baturuka mwankarira bakamenya kethira Itonga ri moyo kana na kwete nikatibirwa mbulengero kere atekeleke etotuwa na muntoro kwete atironwa na watu anto bakebukona na nkibwana na omega ni todori mwankanto bonde Itonga bibi kweto to kila ne bibi kwa nangale ntune na to bana bona muntu atone kete mwankanda itore ilonto bonde badore ba wakila kukugando tuwa nanto muntu atekwana garo kwete badora bakete makonde na woro kere za ko minayele atwa Itonga bibi kweta kutumira batomi na ibatu to wasia na tabe yeto tumira na batu trone Tonga baba inge be ya wangu esi la na bakaria na mbwinde ya irangu weke la nekane Nteto ra muswera na teo mwasia twari tangu ye kane Nteto kwa na tototere mpempe na kila to wa thira ke to tio akamenya obwonki bo to na muthuro yo munene muno na mwanka Thaa-ini no rorobo nene muno no ntobo Tonga atieta yani twana tonini na mwekoro uoti ateomba na nya korera twana to nde nororo muno no nto kwanza Gitonga nintake kwa muthenya ndakiete nyanka pota nkierete Tonga na Thaa-ini omona Tonga no turora tugwatirite ndene nja yonde na natigete twana to tonini na mwekoro inkoromba thirikari buru entegerere thineje etigera kumenya imbibire ketha intwete omboroerete mwana kenda to chunya munda kiria karibana muthuro na to ti matharike munda no ku na igwa we ategete muntu na kwete
na utako no wa muntu utako mya na etete na nala wetete nowe na kimba nona nie eso awura na Nteto ne etonga iko mwambora wererwa iko tutamuona tutakwa Nteto tutakwa na mwambora etanire na naringeta thimo na inda were oro thimo Nteto ne sunguso na inya sana no tuitonga bithokete bioro ankia bikathika miundene yo na muno barenda thirikari tena mbere kubwithio nsonkoni ni marurube nayo mwanka bone mwendwa wo na mukana buru yukinyile mwingi ati batetikiria mtono uri kutonya mundene yu mwankarira bakona kimba kana itonga ari moyo kinya na arua thirikari nero tutirukete no ndo muntu atonwa na ntuete na uwe na mbesa akaita mbesa tore na tore tone kethanki bwegere onke ikari gutuma muntu akwa mangathi muntu atona kete na to enororobo na thirikari bukare ko patilia Nteto yu na Ntuete akagunwa kanukelwa batu twaborwa na ata muntu ya huku mamunda na yo akiwa Nteto amutomete arua we na mbesa batu na turenkia turenda thirikari etofutalie etothiatira muntu weto mwanka oneke nonto mwanka thai tutae wa thirikari huku mwithone oswa mwendwa weto yawe itonga nonto tutamona nkiripotera Weru TV kuma Nkiboe Gembe Central Mbito Marion Karugi wa Kenyua Kawa kamungana yonkunia mirongore na inyandi karairwa yoro factory ya kauthene abogeta isti kadekarareti tiarimi baitala asara bakere atongeria Gideon Kimathi urani mutari rira wangavana Kawira John Kireri ura wa MC we Gogist na MCA Wanturu wa Rondranira ne bameneretie kare bakiwa ndo angichio karia ni batire nende utira ka wakabunde ucoku na kulikithio karia kiri wanda biubia kawa utugi kare aina ripotie Rukiriro igoro factory ya kawa ya kauthine riri wandini ya Bogeta East ni thirite kujiro ambabwa kawa arankunia mirongo 23 cha grade 1 chirethire chikiwa na baki aria arimi na atongiria ba factory je bakiuga barethire mukaria wao aogi na merigi na mamerito nkunijire cha kawa kauga kala kaletire kauga kala P1 kala gachakuli boe ga P1 kintu ambao tinkunia 24 namba kumbwala nyomba bagita nyomba bakira kauga bakori kauga irenda kama tena bwa nyomba lego nyomba na le bakira kauga le ngunia ingire daliwa ka o diko na muromo ndeka na wele otika la le ngagwa muntu wonde na thina na mawambe ingire mono ibacugurike bathingatira arimi batigete mbere bagitango giciasara na ndi turatumirite into bibi ingi fertilizer cia marandu ndawa cia marandu na tutije tukareana ni untu bura bwithirite bukimenerwa bunene atongiria baguku alio MC wetu rari arondhuranira MC wagateno Egogist John Paul Kireria na mwathikirira wangavana Gideon Kimathi sana nyinyi sababu kuna ma factory na mnalima kahawa ya grade ya juu. Kuanzia leo muendelee kuongezea security. Sababu kama ile ya pale ya Bogeta East imeenda, hata yenu inaweza enda. Si ni sawa? Kwa hivyo tukae ngangari. Na serikali ya mama itaki wizi. Najua security iko under national government, lakini Gavana Kawira Mwangaza amesema mwenyewe atasaidia mahali anaweza. Oniko kondemu mantu jaja sana nonto arimi beto rira baikia kawa ina factory kawa gakeja kuiwa na ito kumenya thai nonto ba prices cia kauga nonto antu ibakwiregira kawa komba kuri wana mbecha inyinge nonto amba bobo bwa kauga butekarekete ndene abogeta East yake ibo kuoneka ni nyabogeta West iboneke ni nyankwene antu ara gwetagwa Monani Tea Factory Coffee Factory na inkoria gukiombekaga MP wetu tafadhali gukiombekaga itwewe security baraba kaomba ukaragia factories jieto kenda into biare mibeto biraba guketha biomba kwetha biena security njega tunandi kuri na antu alagai bagwetera ka muntu agatinda kawene kawe meri yu yonde ugekira fertilizer ndawa ugaketha arafu antu baire bathatu ichepe ibangite somewhere na obejira kawa kau. We are saying time has come whereby we have to act na nyedere gweta arimi tuita wiki petition hiyo kwa Ministry Interior tutafanya hivyo nonto nande na ya Bogeta East Watchman Aurora akaritie who is the angel of my father
arethirwo rukiri mundu ora auri then yachoka arikirwa nkunia ijire cia kawa kau kange kagitate keta so inya twakara tukiaragia katuka act nandi Nkoroki Kimathi akiromba thirikari nene gutigira factory ji kagite na kuri na kawa kubati kwithira kuikarwo ni askari bari na misinka ta uria banki cikaragua oyorea OCS arokaru kiri kuganduti ya police pamo bageta bangi bageta SACCOS bangi bageta ukaria installations cia thirikari. I think installation area nene nandi ne aria murimi wengo wekite into biawe so nandi patu tukathithia petition ki thirikari nene rukiri ndute kikiga wajia police armed police kinyara kawage tukari kethira factory na kawa milioni 10 arafu ichoke tigirwa askari ara uri na rungu kawa kauga geta kagateta so na itu riuga OCS kethira farmers ne taxpayers kinya OCS na ndio usipindi wa amurishwe na tuweta njuu chini that to happen igi tareka wakamberio kethoreo factory chionde ina enkairo askari baire at least utuko muthenya no bukarie kana tu chief endi utuko askari baire we are going to petition that na ikyo tukuga kaba na ndi tutethwe na security ekungana kinya gwatuika kwethera kwina askari uri amdio gukaragia these factories bethere tuewa national government kenda kawa karimi betu komba kwithera kaimenyerwa tutegeje kuona mandu jaja ukarika thaiji atongeria Nkoroki ni bakua gutiro kwang'ana kwithira kawa kayitwe na kagwatwa untu bura bakubumeneria bunene. Number 2 bwatu kuthura bukathura bwega nontu na ndethi mwe kaura iri chuane OCS ikaur chuane chibu igachuane OCPD NIS mwanke konora ndisi aya akagwau lakini ntikuerwa ni nkunia kawa karaka iro rasia 22 years ago mwankana andika tagitate katonora which means hapo ndani kunaweza kuwa na maneno even internally there so bwatu othura bukarenga bwega tutikaithie kawa aria mei tuonete in history gutiro kawa kanarara kaine either of these factories komba gutireseka kuma gicigo mbunge kia South Imenti nkiripotera Nteto cia Weru riakwa rieto ni Mutungi Kare siasa na witina mbere ni ntobele utumba kwathurana yoro bunge nene ni rakulugire musawanda yo kigina ya kuongela mogoti kirimo Kenya kaunti ya Meru nabo madaktari baduwa kuri antu bo badiire kuona na gavana wengo kenda bo mukinyithira mathina yo onde mbunge ya Meru nayo yitite mugomo kenda kuinyele thirikari bongela mishara yo ni kongone karwe siasa ararono rodo thuraniri ni Finia Simana ni bili mbaya itupuliwe mbali mbere ya uthetana kuwa ngarama ya uturo ni itetie angura methori no ntuma nto ya katabarikia uthai a minimum of 1.5% and those who can give more to give more rwaria rwa kigina rwa finance bill irarikirie kwithira nende rwikuruka kwa mbunge ara bunge nkurukia ya nare 80 baringire rwaria rukura no rukurukia. Members of that opinion say aye. As members of the opinion say the ayes have it. Rwariaru ruyete na mantu nkaboya ri ogoti bo kibo nyumba na barabonekete kudhuria baingi ni ogoti bo mauta bonekete kongeleka kuma chunchi kinyanya kuma kireyana mwanka 16 kuma kireyana. We have moved from the levy. Now we are calling it a task. Is that not scandalous? Ukarika nombere musiasa Mike Makarina na dirite ya kimera kia boka dha bunge bakuma Meru barabonekete kuwa tambaru rwariaru UMP beto kabo aukira na bugethira buti ukira Ameru babo ukiria oni mbethire tamboe teshima lakini kuringa na bobo ukira to akimwa babo boriwa buinthe bo bukaringira finance bill kura bote kwa ile ba witethia mauta ya wite na 16 bote kwa ile kethia ni insurance ute muntu korore insurance ya meomba renge yani mantu ya thirikari twikirite ute wenu akuria kiuria ngura methori oringi twina menende ki thirikari cia matura bauni bau
ni MCAs bambunge ya kaunti ya Meru baitikiraniana kanwa kamwe kuinga mbunge ya kaunti huu na boti kumaniana kingi indi ni tuarero anyiro kurungamira michara ni ro Salaries and Remuneration Commission SRC kuria kubongela michara amwena mantu yange yarapa kwithira baitarira yegembecha. Akiaria mutongeri wa baraba ingende ni mbunge Evans Mairakaria uranoyora iketieru ari rumbunge na redire aitarira kiontobu na kuwa ni babonka bati bationgeli michara yo kurikania tuinge mbunge nikenda tumba gwita gutetera michara yetu nonto kire review kana body area inengeri mandate ya kureview michara review michara ya MCAs. That is the third review. Baragura MCAs bongerwa keshiringi ngiri 10 kire michara yao na itukumenya ibogwete county secretaries bongerwa nkurukia ngiri 200 speakers babongera nkurukia ngiri 60 na bodies inge antubange CECs bongerwa michara ya ngiri 200 tia ngiri 200 ende MCA urori ngiri kura ne antu baroka agire kwa were on the rokere kuromba visi mbeje chemadiko mbeje chiarambe chia kanisa na mashukuru na inge MCA arire wa mushara jwa ngiri 86 aki na witana mbere na kuga bota MCAs ni babatire kwithira bakyamu kaira kigina kya one fund na barapo loti kinyabo bahamukira kigina kyo kingi kira tugutetera muno ni equitable distribution ya resources through tokwenda ekirwa sheriene kintu kira gitagwa ward fund na affirmative fund ya ekrobarabare kana barabare nominated ne ambungeji nikienda kinya tu tumba kulitira mwananchi uyu uturingirete kura ngugi jora MPs barita through CDF na baraba nominated women rep bagaita through gaf MCA wankuene Martin Makasi na kunyelia we ya pontobo watu wa ward fund ekiroge sheria no watu ka MP na kwa CDF ni MP MCA kwa ward fund na nembe cha chibuitirantu betu ngugiso babata mutegeri kwithirwa kimenya ni ati mbunge ya kaunti ya Meru eyoketie twari indete onka onto mbunge ya Kathumba ndeni andigura ya Kenya ichiuketie mwerekero uyu reka na yaunende ibao badilonkirete ngabana Kawira Mwangaza tiwe imaitha ende kuringana na ritingwerwa nyine rogima bari wakwe anto baruterero ngabana Kawira Mwangaza barabethirite nende baibata kanya ka ukinyila mutongerio na kwaraniria nwe mantu yarayo bakonie kuri antu kana kundi ki antu kyo muritira ngwe buthuku tukwita eitara nona kumuswa kuma September tutiomona advisors ba device maafisa zao bathite benchmarking bageta benchmarking kuria allowances yake ibete bakathoma county ingine ati kuthithia baugwete rwanyiro rogima county nengero ethirite rugita boya nontu bongabana kuthikira ritingwe bao onto braba kuwa butionekete Meru nete county nyingi uria ngavana bagwatania na ritinguge ba union bakaikia ugima ba mwiri mbere bwega yayonde nende yakiringaniro amwe kiuria kinene imwerekera yoreko yoyongwa Phineas Imana Garwe siasa Ndiko makire Nteto no tukona kanya ka kunoka ende weta kuraya inchokerete na Nteto nkuluki hapo. Leta driving license. Ala, gari ina makosa bwana. Naona hii gari ina makosa. Ina makosa kabisa. Ala. Na yeye ni muzikirani wewe hapo. Hapo meza bodi kidogo kidogo. Oya kidogo tena. Hapo. Tunaulizaje? Ni station gani hapa bana? Tunataka kuuliza ni station gani bwana? Angalia kumbavu. Unajua nafikiria tunampeleka kwa station na tunataka kujua ni station gani.
FM. Unundune ita Weru. Inya *812*969# kugwata kadil jasikiza tuni yeku. Mambo, najua niko na kaloni kako. Nakumbuka tu nimeona tu simu yako nikajua ni kaloni. Lakini kuna kadili nakafanya hii wiki tu. Hata nitakupigia simu nikiwa katikati ya deal. Unajua siwe peke yako na didai loan, kuna banks na nidai loan. Hata saa hii tunaongea hivi tu saa hii. Wamenitumia message na wewe pia ukanipigia na najua ni loan. Hiyo deal nitakupigia nikiwa katikati ya deal. Niko na kadil. Hata ukisikia nikikaita kadil, ni deal kubwa na utapata pesa mpaka unipee change. Hii wiki tu. Nakulipa tu hii wiki tu bro. Chill tu. Inya *812*969# kugwata kadil jasikiza tuni yeku. Sherekea nasi mwezi huu. Channel bomba, sinema na vipindi vya kusisimua. Burudani kamili kwa familia nzima. That's why I love this stuff. Sherekea nasi upate nafasi ya kushinda zawadi kila wiki kuanzia 55-inch TV, fridge na pikipiki. Treat familia na ununue StarTimes decoder madukani kwetu na kwa uzaji wetu nchi nzima. Lipia subscription yako upate nafasi ya kushinda zawadi kemkem kwenye draw za kila wiki. It's the best. Kutoka kwa familia yetu hadi yako. Asante kwa kutukaribisha nyumbani kwenyu. StarTimes, furahia maisha kidijitali. Ipoano tuweta na mbere kurumbira Nteto chia Weru thaa Ithatu. Muswanda yo kigina no yo finance bill no ya kulukirwe ni mbunge ntuko yoro bokuibanga nende ni wetera witia kongarama yo toro kinyankulukina muno mauta na ria mbunge yoro bara kulukirie kuongelo kwa mauta kuma chunchi Kenya nya mwaka 2016 kiriana kihoti mukenya akioneka otiwa manganya nyini barete kirena kurewe ne thirikari ikiwa yenio njira yake yotetheire thirikari kuma kirin kunyuchia marandu na kwirungamira nende muswanda yo tiele kirore yake kirais kendo twika watho. Boniface Mongera aina ripoti. Ugukara nthiguru kwa mathaka thumba kuthathaura kugerana tujutotomo amona gucia tatoromo nkire mathene jala muganja cio tuko kia muthia muthigwa kinyire muthia ntuko egoro aramoso na finance bill mwaka 2022 mwaka 2023 eronire nkindo ithatu ntuko egoro tuko. Thank you Mr. Speaker. Maogaruku 41 jama ingijare turotero azimio ijerethiro jeringro kura o gichunche kwa gichunche na gukethro ukiresera nikibarajukire kanya kainge gukinyira muthia ende kithiria rekongero gotu maguta kwa mungana jo enana mwaka mungana jo 16 iri morira letere murutira jo mungende negaro ende kia muthia jo atoka. Life is unbearable as we speak to our citizens of this republic. We cannot afford to add more levy on fuel because fuel is a catalyst of everything. Listening at the hypocrisy that is in this house today. Because, Madam Speaker, we debated the budget in this house, Madam Speaker, I didn't hear the other side of the divide reject even a single clause of the budget. They supported how we'll have electricity, they supported how we'll have water, they supported how we'll do loans for this country. But when it comes to looking at ways of raising money for the same, Mr. Speaker, now we are opposed. Hawa mama mboga ambao wanaenda sokoni wataenda na mafuta ya gari gani waweze kujikimu? Hawa bodaboda mlikuwa mnawazungumzia wataweza kufanya kazi zao vipi? In the region where our country is a market leader and the strongest economy in this region, VAT in Kenya, even at 16%, is still the lowest. Ugukoroka kogotu maguta na mungana jo enana gukethro gwituma jethro jagitia na shilingi 12 na kuna ndi kuga atiri ja kwangerekano aja kaunti Nairobi litemwe beterori ireka giteneka kwethro ikiuma igana 42 ikethro igitia monga shilingi igana 1 ere 90 na inya ntagaro inginde ne kaunti Meru litemwe ere kuma shilingi igana 46 ikethro igitia ne kinyire igana 1 ere 90 na inyanya. If we increase this, Madam Speaker, we shall paralyze our stomachs in Western Province. Madam Speaker, as I talk now, we have farmers in Rift Valley who use tractors to plow their farms. If we increase fuel, they are watching us now on television.
We know that. Hold on with your point of order. And boda sector requires fuel. That is just one. Even the honorable members who are... We have had you, honorable member. I can tell you, if by any chance, and God forbid, that this finance bill is passed and it becomes an act of parliament, that will mark the beginning of the fall of this regime. Nteto gotibwa nyomba burobo kedro bwigito kila ntubara bino mishara kana kichomba payslip na mungana jo moga turu Ithatu nenge eraruteriria garo. And then we have finance, national, we have finance, trust, Mr. Speaker. This is a scandal in the offing, like the golden bag. Ikiwa mimi na mume wangu sote ni wafanyikazi wa umma na tunakatwa hizo pesa za mambo ya nyumba. Je, sisi tunataka nyumba mbili? Je, tumeulizwa kama tutapenda nyumba moja ama tutataka nyumba mbili? We are giving these people proper shelter. And Chair, I know the other side, they don't want us to give these some people decent shelter. So that when the campaign period comes, they want these people all the time to keep on clapping for them when they are poor. Tuwe viongozi ambao sisi tunawaza. Sio kila kitu sisi tunakubali. Huyu anapiga huku tax, anachukua na huku, anatolea na huku. Na sisi hapa tunagonga miguu tukisema ai. Wakenya wamechoka. Wakenya wamechoka, huu ni wizi wa dhahiri. Sisi hatutaki watu kujengewa nyumba. Tunataka watu wapewe kazi. As many of that opinion say aye. Will as many of the contrary opinion say nay. The ayes have it. Na kuma ni ajiraja rongererwe na ajiraja reitirwe wanjiko ndia kethiro akiambire kuwa mwanya mombiro jo molijo twitite akenya bonde na bobo mutegerete Rais Ruto na njurewe kono kana bakethiro betu na mbesheji nkiripoti na Nteto TV kumajikaro ni bya bunge kingi na ngine kineki mshusho Nairobi mbita Boniface Mungera. Ngwataniro ya Azimio la Umoja nitanete musemanio kirathia ati bontu kwa Jumaine kiume kiyite kianina kiga mukonji kenda kwa yana mwerekera yo nyuma ya musondo yo kigeno kuluka mbunge pakeria Azimio ni bamenerete musondo yo bunene bakiwa ni Rais Ruto na nkiame bakuibangira ungumania kiri musondo yo Antony Kathenya aina ripoti ye. Matha kathumba tunyume ya bunge nene gwitukia musondo wa kigina ngwataniro ndigana thirikari ya Azimio la Umoja One Kenya Alliance ile ni ilalekanaga na muswada jo na inya nene ni ambirite kwibanga kenda kujukiria matagaria thirikari ya Kenya Kwanza. Ngwataniro ene gutukira mutongoro wa kiama kia Kenya Martha Karua ikilidegete ni banga nite musemani munene wawalanire na Kenya kieni kinene gya kamukunji amuji munene wa Nairobi. We have decided to invite Kenyans to a consultation at the Kamukunji grounds next Tuesday, the 27th of June at 10 a.m., where the next course of action will be decided. Whenever, as a people, we have come together, we have always found a solution, even to our worst problems. This time will be no different. We believe that in the end, it is the people's voices that will prevail. Kulingana na ngwataniro ene Azimio Kenya bangine mbele ithite kulegana kwao na muswada jo endi thirikari ya Kenya Kwanza yathina mbele na gugitukia Karua kithijaga na mbele na kumeneria muswada jo na kwelithia ati Kenya baingi bakainyirika nene kuthia ukabele. In the run up to the voting on the finance bill, various polls showed that more than 90% of Kenyans rejected the finance bill. This kind of dictatorship is new. This budget is selfishly tailored to ensure Ruto and his cronies are living large and they eat well where a majority are suffering. With the new raft of taxes approved yesterday, especially the fuel tax, we must prepare that even the little that remained of our monies will simply vanish. Karua kelithigete kumane tagale lile ngwataniro ya Kenya Kwanza gwitukia muswada jo Kenya lino mpasiba jukiria matagalia njarani jiao na kuma kimusemano wa muthenyo wa iri kimetuthiete ngwataniro ino kethiro keleithia kethiro Kenya bakethiro bakirekera maandamanoni
kana kethirwa ngwataniro eno kethirwa kethi kotini. Tuesday is the determinant. As we have said, an institution called Parliament gets its mandate from the people, but the people retain the residual power. The executive, the judiciary, everybody, every state officer gets mandate from the people. The people will meet at Kamukunji grounds and they will roar back. Kuma mji munene wa Nairobi, Mbita Antony, Rangi wa Kathenya. MC Wakolo Nancy Muthoni narombete thirikari ya gavana Muthomi jokotira barabara iri kubwithwa ni wekero maramu kenda kuthiria tiri. Muthoni weterera njira ikwenjo na tractor niti ya muthatu mwingi na ikara wekero maramu nditiri yake itiaira mukari. Martin Mwambi ana ripotie. Rira barabara ndeni ya gicigo mbunge kia Maraire Mbenje na iringi ikethiaga na mbere kwenjwa atongoria na nkinya tori baugite ibwega cienjo igekagirwa maramu kenda kuthiria tiri. Aisimiwa betu bakuga barabara ni tukwenjelwa no katukubera atire barabara jienjwa netwekirwe molamu otogu bauga batekero bakiuga gakanywa ke bagekira molamu ne batwekire molamu kuringana na MC wa Kworotwa Nancy Muthoni ariuga barabara irambenje itikuthiika nontu boteri nkuruki. Barabara ire kwinjo thaa ino ikatwika jienjwa ke itekiritwe molamu. Rira mbura yarikia kura muthatu uritwika loose na mbura yarikia muthatu gukathi na muguo koguo tuka request twikirwe maram nikenda njira ujumba gutusabu bwega. Nteto ino cia Muthoni irakujirwa na tori araba kuga barabara ire na teri itikuthiika. Yes, barabara nembenje thaa ino no teri eleku ne teri onangarie gwetoka igakuneka mto ikamukuneka buruga tweko note kuoneka kwa gune tukubalomba neba twekera molamu oguba kuga rere baruta nguge neba tie kuruta nguge manyusu neba ruta nguge nkinya ekinyanere. Muthoni augite barabara ati akuma magutuni kuringaniria muro wa mara na nthi uthiete bwakeirwo gwitikuthieka amwe na utwika kari makabantu agwigo korogere kari na teri nkuruki. Tukunenkanira request yetu kiri governor twaromba nonto tamwiria ithirite ya miaka 5 wisirabu yekiriro ni aumbe gututethia muno tukamuromba aumbe ku connect slab ya across ira mulimo wa mara na mulimo nonto rira kwaura kalima kau kethwa kali kathuku muno antu baingire bagwijaga au tukarutha request iri ki governor wetu. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mwambi. Ana bari barabatira tuyuyo ana motorene ni bori tukumenyera na bono ntune mirio bautira ciari batu ciumba kuluki ni bori tukuitira kuroba kandi chotungata bwa NHF kenda pedra bakigunika no tungata buboya bwa ugima bwa mwere metheka mukiri ena Nteto kuroba korona nto barabati ochiomba ibagunekete na mubango ya kurirwa kanditi NHF mubango ya mubunge otigania West Ndaitare John Mutunga okulokera kigena gya CDF. Twategere turona antu betu bakubangika muno mantu ne amaingi ya okonia antu ya embachwa pamwe baweta chivitari bakaethera family chichi kuthangika muno antu bwa raise bill iri kwendeka na mheshimiwa Eliona njira tumba batethia ni nantu kuna provision iu yani KCDF ona atenge ngirima Nteto ikenda tumba kurira antu igana muntu akirera ngirida Nteto wa mwaka takwende tukurombera antu bethera baache kula gini twichi mantu tumba kweba nayo takwende tukua antu bakwa register druare ilazima betu chibitari kukaombeka ngai ateje bagathenya batu tumira kadi muno irore yake batwe lakini nario nontu mathina ya mwiri tutumba kurieria inya kukatha okaria atia no mwanka at least tumbe kubakaria bakai. Akiaria manager CDF Tigania West Ezron Mageria awete bayoketi antu kuma kona cionthe cie mbunge ke mubango yo twambiririe 2019 turomba ku register antu mirongo ithatu na mugwanja barabaritangwe na kana bethera bakeilio karia bwa ndithi cietu nara barabeto NPR bamwe babara bagunekete na mubango yo tatu kuibo bwa kimwesimiwa Mutunga nontu bo tutethia thina imwire tutiraumba
nontu kurekurwa mu bari gistroku na paketho vechionje bakuthu baitu bangikia na inya mkuluki na info ibwega nontu ntomba gwirimira njara kaikukua ngandi ntomba inya otitaira roje nikankotairwa neantu unike otiro mantu ya kurea kandi ye ntomba nontu ikibarwa nkuringa na njara na kiamba weta ekaura kinyangeta sibitari aeni angerie nya na unteke ono ondeire nya sibitari ende iboya nontu ginya ndikona kandi Murungu na utethia. Ezrona mwana bona arombete aciari kumakira ugima bwana barabatiete njarene cia boyowe akiwa toyoyo tutwingi tukwithira twina kaita kaumurira na baba rachirwa nja tukenda utira aciari betu mirio yonthe aciari baba okura ibaturerere twakinya uturi ende nya batu tweta kurimia nara inya gathe tutiite mwana iturikane kubamenyera kwou inyoka thira we nara kuraya akikisha nuitirite ana baku familia yaku yonthe card nikenda bethira bakiumba utetheka rira bakwenda pengi na access cibitari na kethira aciari bana baba tina baoyowe batio kwina mitaratara bati kuthia twa kiwatho kenda kandi cia boyowe ciumbo baguna NHIF ikona hiyo provision on condition mtu musiari ni akwite na ithe wa mwana ni akwite lakini gethirwa atikwite tuga uchwe mwari woku kana muthako woku arugamirana na bawe lakini kwa karia gagethirwa gagirugamirwo ni chuchu kabwiri gwithirwa na death certificate cia ciari na alafu aende the process of court of adoption anengero barua ya adoption tugekira mwana kwa chuchu kiripotera Weru TV kuma Tiania mbeta wa mukiri wa mithika DCC wa Embu North augite nende rwangire ine thirikari kanya gakurona nchobi ndege ni watho nibo bakwatana na inde bakenda kwenda nchobi maturene akiaria agwite bare kwata muthwaniruo mwa nchobi ne thiri akiwatana na rwangiru kwalura ne nchobi ranje ya nera nthuku kenda kwitha ukuji Munini wa County Commissioner wa County ya Embu mwena wa Embu North niwe William Owino ni urutite mavitia mavitha amvonge imwe cia thirikari ni undu wa kunyitanira na avuri biashara aria marendia njovi cia ivango niguo kuthitha njovi iria njoku riria kuri na mungururio. Owino arauga ino ni iraumia wira wao wa kuvurana na njovi ino cia ivango iria ikoretwo ikiendwa miena ngurani ya County ya Embu mugaru na watho. Kuna pombe haramu tulishika kule upande wa Sabangari Bubu hiyo area weekend, lakini baada ya kushika tulitarajia watu wa Kenya Revenue Authority waje watusaidie Jumatatu kudhibitisha, lakini kwa ukora fulani washikadau wengine wakaungana na wenye mabaa wakakuja wakabadilisha zile pombe. Sasa KRA wakija wanapata tayari ni halali. Sasa tukiwa tunafanya mchezo kama huo hatutasonga mbali. Guku akiugaga wana aria makinyetwe igotire marikagiriria kurekererua kuona na ruo ruvonge rwa magoti ni ruramava vaini ya nthi muno. Nilivyosema lalama letu ni kwamba kidogo wanafika pale zile stakabadhi ambazo zimepelekwa linakuwa poked na the justice system, ambapo sasa inaonekana kwamba kidogo wanaachiliwa. Nuate wana kuri uguo Owino ni urauga ati ni makuthi na mbere kuvurana na njovi ino cia ivango miena ngurani ya Manyata na kaunti ya Embu vando ya Roma. Siku tatu tayari watu 12 tayari tumewashika, wengine wamepelekwa kotini kama wale wameshikwa leo. Ni wengi zaidi actually, zaidi wa 20 because Jumatatu kulikuwa na several watu wa bangi kutoka Kibugu walipelekwa, watu 6 walitoka hapa ambao walishikwa over the weekend, from Friday weekend Saturday, lakini bado watu tutachoka, tutaendelea. Ukiachiliwa tutakuja bado tutakushika mpaka utawacha hiyo biashara mbaya. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbeta kwa Rita Mwaniki wa Musiri. MCA wa Ntima West Patrick Ntororo wete atumerinde na gavana Kawira Mwangaza kenda kamera karibu awe na kubaretera
akere kaitaga kweana into mwanyiri otauro chiotheru kuma kri foundation ya Wentororo awite mathithio yandio ya kuria mutura na kinya muongo iyo Kenya. Narua mono tujitiaja nikenda tukomba kukipa girl in school ere mradi wetu kenda tumba kuba sanitary towels iko wethe kuna challenge nyingi na especially thaiji kuna very economic hard times che economy yetu ana betu kana mwana mwari na gukara ena mathina maingi muno eteseka na bere mako ja skuru ndubo the lack of sanitary pads dirikali nere mpango jwa reo mwaka muthiru endi jombere kweberwa anandi gukurukira challenges ira ana betu bombete kuthwa benatio oni na chore bakwa itombere ku come up na tuga no monka tukensure ati tugukipa girl in school na mono re tuigagwa cases nyingi che report cha early pregnancies na nya cases inge mwanya tiumaira gukurukira kwithira mwana ore atukomba ku afford a sanitary towel kana mutiari atukomba ku afford na ndia ka end up kuita ke desperate measures na irite agirite buruke ke mwana kuthithia na atukomba kuthiurunka ngama skuru za maingi mono na around 6 schools ira turatikaritie the program itu anjiria yo last week na ndia turathirikaire kiumeke ya first phase na ria turugire no monka tukatika tukuriungia skuru chetu chionde igitarire bona their periods ukethira mwana naonere utuko tibio turarea it is very hard for them gwetia becha cia kugura pad area lakini the moment bakurikana skuru kwe pad ya retoroni ya wa MCA Ntururu mwana ora ginya akomba kweja skuru. So one thing that you have done to these girls umewasaidia hata esteem yao imepanda sana, especially ginya kuritana korana baitano wao. There are some girls bara maybe achiari baba tiomba inyo baitana manto jaja changes cha mere yao bakuitano thai na our girls I know they have been enlightened, wengi wamejijua what is happening in their body na bakatora kebioria menyane na mwana nya batuto muritana maybe to amenyane area na bomono bakona yakaba tuto kojoke. Lakini the moment mtongea a resource person comes na kiwaambia ile mambo yenye waliambiwa na mwalimu, they take it more serious. Biashara taunene achuka ndibe yetiamo kuibanga kurwana wamba burabo tuwekite ntabareko ntereu biashara ba buwete kuwato kumuthwanirwo mone njirenja ya kurwana wamba bonara baikite matheta yo campaign ne untubo kunyamaru ne wamba bo ntuko inkaindiru samuragashima aina Nteto. Muchemanio wa kureta amwe a biashara ba muchi wa chuka ukurukira kiama kirabambiritie kenda kwa urumwe bakandana na makarika mawamba ndukani chiago amwe na mathina mangi marabakurukagira biashara ni chiago. Wana biashara mabangare magosa bantu bamwe maruthe ngurubu na kogya na unity kenda intogino la ya kwa gutweke mathina maguma gutweka makuthira na gutweke riu nto biashara machuka matari bamwe gutweke ni magosa bamwe biashara babariuga ibakenetwe ibora ukaria bongeretwe kuma bakororongana mwanka obichini ya DCC biumia bika ibikuruku kumarira twethirio tukiadressaga mauntu ma security na twethirwo tukiruta concerns ni matwikirire patrol ya utuko iria mwanka thaino tutethetie muno kwithirwa security gishwagwa kana antu maria methiritwe magitwangaishaga makinyibanyibaga kairi tugacokeria kotini nkatho nontwa kwithirwa makirumagiriria antu maria methiritwe magitwangaishaga na kumagwata na kumanenkera bond na wamba ukathie na mbere ukinyibaga athugandura baba ario ba wamba ba Ithatu tukona bond ni ere 300 athugandura bara bangi ba wamba bwangu itukona bond ni ere a million na itugwitikiria twetou tukatha tugitabwega nuntu kira tukwenda uchinche chuka thaiji tulita biashara compliment tia competition that riria umwe wetu atigwita biashara twinde tuti biashara ene ende bariuria biashara barabangi bonde ba muchiojo bathungire kundini giki kenda batethaniria kugaiga ukaria na kinya kirima antu mangi marama bakonie antu maria mangi
methiritwe makiringa biashara kana mari biashara ni kuntu mwanya mwanya gukuchuka nimetikire tugwatanire nontu umunthi ni kwa muntu fulani royo ni kwa uria ungi rigu tikonetaka unkithirwa uri na immunity ya kwithirwa gwaku gutishwa bebachukana nituriuga gutio munini no munene twinde twigintu kimwe kuma oro kwendia smoki kuma mwitithio boda boda kuma hospitali kuma o underwear kuma skuru kuma kanisa everyone itukona au tutwire mbere twitha tukaija mwankiondagara tukaira tukathithia tugachoka tukata lakini for now ituchinchitie course tukatha twina progress. Nkiripotera Weru TV kuma gicigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Rebo ya sameni thainya na ndake 16 no tukinya muthio Nteto chetu nguchokere nkatho no tubo kutho watanilite na uni onu beta Mutembei ndwani muneto wa mathithio ukari Purity Region. Good night and God bless.